Slijedi predavanje o strukturi i replikaciji molekule DNA. U prošlom stoljeću, negdje do 40. godina, istraživači su mislili da su geni građeni od proteina. Razlog za to bio je jer su proteini makromolekule koje su vrlo heterogene i također imaju raznolike i specifične funkcije, a to su neki od zahtjeva za nasljedni materijal. 50. godina je otkrivena struktura nasljednog materijala, odnosno struktura molekule DNA. Svojstva nasljednog materijala su sljedeća. Dakle, kao prvo mora imati kapacitet za pohranu informacije, znači molekula mora biti dovoljno velika. Mora se moći samo replicirati, što znači da na taj način stvara sebi identične kopije i to se diobama prenosi na sljedeće generacije. Mora biti stabilna u strukturi, a s druge strane mora imati kapacitet za određenu promjenu sekvence. Kao što sam već rekla, u prošlom stoljeću do 40. godina prevladavalo je mišljenje da su proteini zapravo molekule nasljednog materijala zbog toga što su vrlo heterogeni u svojoj strukturi i imaju različite funkcije. Međutim, proteini se ne mogu samo replicirati, a s druge strane proteini nisu stabilni jer se proteini neprestano sintetiziraju i razgrađuju unutar stanice. Drugi potencijalni kandidat za nasljedni materijal bila je nukleinska kiselina i prvi koji je zapravo izolirao tu nukleinsku kiselinu iz jezgara bijelih krvnih stanica i spermija lososa je bio Friedrich Michel, bilo je to 1871. godine. Budući je ta molekula se nalazila u jezgri, on je to tada nazvao nuklein. Kasnije su kemijskom analizom došli do toga da je molekula djelomično građena od šećera i dušikove baze i to je onda Robert Altman nazvao nukleinska kiselina. Postoje dvije vrste nukleinskih kiselina, jedno je deoksiribonukleinska kiselina, a drugo je ribonukleinska kiselina. Nuklein kojeg je izolirao Michel je deoksiribonukleinska kiselina, simbol je DNA. Engleski bakteriolog Fred Griffith je prvi pokazao da DNA može transformirati bakterije. To se naziva još transformirajući princip. Transformirajući princip je promjena fenotipa koju uzrokuje unošenje stranog genetičkog materijala u stanicu. Njegovi eksperimenti su bili sa bakterijom koja kod sisavaca uzrokuje upalu pluća, to je bakterija Diplococcus pneumonije. Koristio je dva soja te bakterije, jedno je patogeni soj, takozvani S-soj, a drugo je nepatogeni soj ili R-soj. Na ovoj slici prikazan je Griffithov eksperiment. Na gornje dvije slike možete vidjeti samo potvrdu da je R-soj nepatogeni soj, a S-soj je patogeni soj. Dakle, kada je inicirao R stanice miševima nije došlo do bolesti, a kada je inicirao S stanice u tretmanu 2 dolazilo je do bolesti i miševi su ugibali. Sljedeći tretman se odnosio na to da je Griffith toplinom ubijao stanice S-soja, inficirao je miševe tim uzorkom i kao što vidite nije došlo do bolesti. I najzanimljiviji ovaj zadnji eksperiment gdje je miješao stanice toplinom ubijene stanice S-soja i žive stanice R-soja i to je inicirao miševima i kao što vidite dolazilo je do bolesti, odnosno do ugibanja. Griffithov zaključak je bio da je nešto preživjelo u ovim S stanicama i prešlo je u R stanice, transformiralo ih tako da su one postale patogene. Upravo je Griffithov eksperiment dokazao da proteini nisu nasljedni materijal, jer stanice S-soja patogene koje je ubijao toplinom
Dakle, u tim se stanicama su se proteini denaturirali. Genetički materijal koji je ostao u tim stanicama koje su ubijane toplinom zadržao je sposobnost transformacije i da je taj genetički materijal zapravo molekula deoksiribonukleinske kiseline dokazali su u laboratoriju 1944. Avery, McCarthy i MacLeod. Oni su izolirali i pročistili sve kemijske glavne sastojke virulentnih bakterija i testirali svaku od njih na mogućnost transformacije R-soja. I jedino su fragmenti molekule DNA bili u mogućnosti transformirati stanice R-soja i promijeniti ih da one postaju patogene. Ovo je dakle eksperiment kojim su potvrdili da je DNA nasljedni materijal. Dakle, nakon što su toplinom ubili S stanice, u uzorku su se nalazile sve kemijske komponente tih stanica. Najvažniji su proteini, molekule RNA i DNA. I kada su svakome uzorku dodavali različite enzime koji razgrađuju pojedinu komponentu i testirali da li izaziva transformaciju, dobili su sljedeće. Dakle, u prvom uzorku dodana je proteinaza, ona razgrađuje proteine i kada su dodali R stanice u taj uzorak, došlo je do transformacije, znači pojavile su se S stanice. Kada je dodao ribonukleazu, ribonukleaza je enzim koji razgrađuje RNA molekulu i opet dodatkom RNA stanica živih došlo je do transformacije. U trećem slučaju, nakon dodatka deoksiribonukleaze koja razgrađuje molekulu DNA, kada su dodali R stanice nije bilo transformacije. I ovo je dakle dokaz da je zapravo samo molekula DNA ta koja može transformirati R stanice i promijeniti tako da one postanu patogene, odnosno S stanice. Drugi eksperiment koji je također dokazao da je DNA nasljedni materijal bio je eksperiment koji su 1952. proveli Hershey i Chase. Oni su radili sa bakteriofagom ili skraćeno fagom T2. Fagi su bakterijski virusi koji napadaju bakterije. Fag T2 napada bakteriju Escherichia coli i koristi ju kao domaćina za razmnožavanje. Ti bakterijski virusi su vrlo jednostavni u svojoj strukturi. Dakle, svaki virus čini nasljedni materijal, to je DNA najčešće, i proteinski omotač. I zbog toga možemo reći da su fagi gotovo idealni objekti za istraživanja dokazivanja genetičkog materijala. Hershey i Chase su svoje fage uzgajali na radioaktivnoj podlozi. Naime, jedna vrsta podloge imala je radioaktivni sumpor, a druga vrsta podloge imala je radioaktivni fosfor. Na taj način su mogli pratiti te radioaktivne molekule tijekom životnog ciklusa faga, znači tijekom infekcije, odnosno razmnožavanja i nastanka novih virusnih čestica. Fage koji su uzgajali na radioaktivnom sumporu, dakle pomiješali su sa bakterijama, ti fagi su inficirali bakterije i nove čestice virusa su nakon tog ciklusa razmnožavanja i ciklusa lize, dakle pucanja bakterijske stanice, oslobađanja novih čestica, te su čestice imale radioaktivni omotač. To je bio dokaz da je radioaktivni sumpor zapravo komponenta proteina. Druga grupa faga je rasla na radioaktivnom fosforu i dakle, nakon zaražavanja bakterija i lize, nove čestice faga imale su obilježenu molekulu DNA sa radioaktivnim fosforom, jer je zapravo fosfor dio molekule DNA. Na ovoj slici prikazan je bakteriofag T2
koji se prihvaća dakle svojim proteinskim omotačem na staničnu stjenku bakterije. Taj FAG-T2 ima glavu i rep i u glavi se nalazi zapakirana molekula DNA i kada taj bakterijski virus napada bakteriju, prihvaća se ovim repnim fibrilama za staničnu stjenku i onda ispušta u stanicu svoju molekulu DNA koja se kreće replicirati i zapravo započinje ciklus razmnožavanja faga. I ovo je njihov eksperiment gdje dakle, virusi kod kojih je proteinski omotač obilježen radioaktivnim sumporom, a molekula DNA radioaktivnim fosforom su inficirali bakterijsku stanicu Escherichia coli i već sam rekla DNA zapravo se inicira u stanicu, a izvan stanice ostaje proteinski omotač. I oni su nakon razdvajanja dakle, proteinskog omotača iz stanica napravili centrifugiranje i u epruveti su dobili talog i supernatant i htjeli su vidjeti u kojem dijelu se nalaze radioaktivitet. U talogu su detektirali radioaktivni fosfor, a u supernatantu je bio radioaktivni sumpor, što znači dakle supernatant tu su bili proteinski omotači, a u talogu gdje su zapravo i dijelovi bakterijskih stanica tu se nalazi i virusna DNA molekula i time su isto potvrdili da je DNA zapravo nasljedni genetički materijal. 50. godina prošlog stoljeća intenzivno se radilo na otkriću strukture DNA. Ovdje su vam slike nekih najpoznatijih, pa dakle s lijeva na desno Linus Pauling, Kalifornija, Maurice Wilkins i zadnja desno Rosalind Franklin koji su radili u Londonu, zatim Erwin Chargaff koji je bio kemičar, i James Watson i Francis Crick koji su naravno otkrili, odnosno oni su zaslužni za otkriće. Inače, pomoć pri otkrivanju strukture Watson i Cricku upravo su bili Chargaff, dakle njegova kemijska analiza i rentgenska kristalografija koju je radila Rosalind Franklin. Erwin Chargaff je radio analizu sastava baza molekula DNA izoliranih iz različitih vrsta. I zaključak tih istraživanja je bio da u svakoj molekuli DNA broj adenina uvijek je jednak broju timina, a broj citozina uvijek je jednak broju gvanina. To je takozvano Chargaffovo pravilo, a Watson-Crickovo objašnjenje tog pravila je da se adenin uvijek sparuje sa timinom, a gvanin sa citozinom. Dakle, u molekuli DNA postoji specifičnost u sparivanju baza. Sastav baza je karakteristika svake vrste i svaka vrsta ima specifični AT, odnosno GC omjer baza. Rosalind Franklin, koja je radila u grupi Maurica Wilkinsa u Londonu, radila je eksperimente rentgenske kristalografije. Naime, ako se rentgenske zrake propuštaju kroz kristal, u ovom slučaju to bila molekula DNA, do fotografskog filma, onda mrlje na tome filmu nakon razvijanja daju informaciju o trodimenzionalnoj strukturi molekula u tome kristalu. I upravo to ovdje prikazuje dolje slika. Na temelju te slike su Watson i Crick definitivno zaključili da je molekula DNA dvolančana molekula i također kakav je raspored atoma u toj molekuli. Watson i Crick 1953. predlažu strukturu molekule DNA upravo na temelju rezultata rentgenske kristalografije i kemijske analize. 62. dakle samo 9 godina nakon toga, Watson i Crick zajedno sa Wilkinsonom
dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće strukture molekule DNA i to je jedno od najvećih otkrića prošloga stoljeća. Dakle, DNA molekula je dvostruka uzvojnica promjera 2 nanometra, čine ju 2 polinukleotidna lanca koji su omotani jedan oko drugoga oko jedne zajedničke osi. Ta dva lanca su antiparalelna i ujedno komplementarna, tako da baza adenin u jednom lancu odgovara bazi timin u drugom lancu, odnosno baza citozin u jednom lancu odgovara bazi gvanin u drugome lancu. Molekula DNA javlja se u nekoliko oblika. Watson-Crickova uzvojnica je B uzvojnica ili takozvana desno zavijena, a također postoji i Z DNA, to je lijevo zavijena, i također A DNA. Osnovna jedinica strukture je nukleotid. Nukleotid je građen od šećera deoksiriboze, fosfatne skupine i baze. Baze u molekuli DNA su purinske i pirimidinske. Dvije su purinske baze, baza adenin i baza gvanin, i dvije pirimidinske, baza citozin i baza timin. Šećer i baza bez fosfatne skupine čine nukleozid, a nukleotidi su zapravo fosfatni esteri nukleozida. Slika lijevo dakle prikazuje dvolančanu uzvojnicu, 2 polinukleotidna lanca koji su antiparalelni i obavijeni oko zamišljene osi. Promjer te molekule je 2 nanometra, lanci su povezani međusobno vodikovim mostovima između baza. I na slici desno možete vidjeti specifičnost u sparivanju baza. Baza adenin jednog lanca sparuje se dvostrukom vodikovom vezom sa bazom timin drugoga lanca, a baza citozin jednog lanca sparuje se trostrukom vodikovom vezom sa bazom gvanin drugoga lanca. Ova slika prikazuje strukturu nukleotida, dakle kojeg čine šećer deoksiriboza, baza i fosfatna skupina. Dolje su strukture šećera deoksiriboze koji je dio molekule DNA, a desno je struktura riboze. Riboza je šećer u ribonukleinskoj kiselini. U molekuli DNA dvije su purinske i dvije pirimidinske baze. Purinske baze imaju 2 prstena, a pirimidinske baze imaju 1 prsten. Purinske baze su adenin i gvanin, pirimidinske baze su timin i citozin, a također baza uracil koja se nalazi samo u molekuli RNA umjesto baze timina je isto pirimidinska baza. Baza je vezana na šećer preko C1 atoma, a fosfatna skupina vezana preko C5 atoma. U DNA se nalaze 4 različita nukleotida s obzirom na 4 različite baze i ti se nukleotidi povezuju u polinukleotidni lanac 3-crtano, 5-crtano fosfodiesterskom vezom. Na ovoj slici prikazano je dolje kako se ostvaruje ta veza. Dakle, nukleozid trifosfat se dodaje na slobodni 3-crtano OH kraj, dakle u šećeru, i tu se ostvaruje veza između kisika i dakle fosfatne skupine fosfata. 2 fosfata izlaze van i dakle nakon toga imamo stvorenu fosfodiestersku vezu koja je u smjeru 3-crtano, 5-crtano. Ovdje je kratki sažetak prvog dijela predavanja o strukturi molekule DNA. Molekula DNA replicira se semikonzervativnom replikacijom. To znači da se 2 roditeljska lanca odmataju i odvajaju nakon što puknu vodikove veze između baza i svaki roditeljski lanac tada služi kao kalup za sintezu novog komplementarnog lanca. Rezultat su 2 identične
dvolančane molekule kćeri. Model replikacije predložili su Watson i Crick. Michelson i Stahl su 58. dokazali model semikonzervativne replikacije. Dakle, oni su to radili na modelnom organizmu bakteriji Escherichia coli i ono što je bitno da su koristili sinhronu kulturu stanica te bakterije, što znači da su sve stanice bile u istoj fazi staničnog ciklusa i prije svake diobe molekula DNA se replicira i zbog toga je onda moguće pratiti cikluse replikacije praćenjem vremena udvostručenja stanica. Michelson i Stahl su uzgajali bakterije prvo kroz nekoliko generacija na podlozi sa teškim izotopom dušika, to je taj 15N, koji se tijekom replikacije ugrađivao u molekulu DNA. Kada su izolirali DNA i centrifugirali u gradijentu gustoće, onda je nastao u epruveti takozvani teški bend ili zbog tog teškog dušika. Naime, oni su centrifugirali DNA u gradijentu gustoće jedne soli, to je cezijev klorid, a ta sol stvara gradijent gustoće koji se u epruveti povećava od vrha prema dnu epruvete i molekula DNA se, dakle, uvijek nakon centrifugiranja stavlja u poziciju gdje je njena gustoća jednaka gustoći soli na tome mjestu. Također su uzgajali bakterije na podlozi sa lakim dušikom kroz nekoliko generacija i opet izolirali DNA i centrifugirali u gradijentu gustoće cezijevog klorida i dobili jedan drugi bend, takozvani laki bend, i možete vidjeti gdje se nalaze ta dva benda u epruveti. Evo, dakle, bakterije su rasle prvo na teškom izotopu dušika, nakon toga prebačene na laki izotop dušika i ostavljene, dakle, da se stanice dalje dijele. Prije svake diobe dolazi do replikacije i prema tome nakon jedne diobe, dakle jedne generacije, uzima se uzorak stanica i centrifugira se, znači izolira se DNA i centrifugira u gradijentu gustoće. Kao što vidite, ovaj prvi uzorak prve generacije ukazao je da je DNA molekula intermedijarne gustoće. Dakle, nalazi se točno između ovih vrpci gdje je bila 15N i 14N DNA. Nakon druge generacije, znači druga replikacija, dobivamo dvije vrste DNA molekule i to u jednakom omjeru. Znači, javlja se ponovno hibridna molekula, ali javlja se i nova sada, to je takozvana laka, što znači da je u toj DNA ugrađen laki dušik. Nemamo tu treću sliku treće generacije, a u trećoj generaciji se dobiva 3/4 DNA koja je laka, znači ima 14N, a 1/4 je hibridne gustoće. I ova slika prikazuje zapravo rezultate Michelson-Stahlovog eksperimenta, gdje je, dakle, nakon prve replikacije prvi uzorak je pokazao DNA intermedijarne gustoće, znači hibridnu DNA, a nakon druge diobe, odnosno druge replikacije, imamo dva tipa DNA u jednakom omjeru, znači pola hibridna, a pola laka DNA, i nakon treće diobe, kao što sam već rekla, 3/4 DNA laka, a 1/4 hibridna. I to je zapravo dokaz semikonzervativne replikacije za koju sam rekla da izgleda tako da se lanci DNA razdvajaju. Svaki lanac služi kao kalup za sintezu komplementarnog lanca
i zbog toga, dakle, u prvoj generaciji dobivamo hibridnu molekulu jer smo prvo imali teški dušik, onda je došao laki dušik koji se ugrađivao tijekom replikacije u taj novi komplementarni lanac i dobili smo hibridnu molekulu, znači hibridne gustoće. U sljedećoj generaciji smo dobili i hibridnu i laku i tako dalje, a sve po modelu semikonzervativne replikacije. I ovo je prikaz replikacije, kako se ona odvija kada se lanci krenu razdvajati. Razdvajanje radi enzim helikaza. Kada se lanci razvoje, nastaje jedna struktura koju nazivamo replikacijska viljuška ili replikacijske rašlje. I sada svaki taj lanac, kao što sam rekla, služi kao lanac kalup za sintezu novog komplementarnog lanca. Sintezu novih lanaca katalizira enzim DNA polimeraza i to je enzim koji dodaje nove nukleozid trifosfate na osnovu komplementarnosti baza lanca kalupa i smjer u kojem to radi polimeraza je 5-crtano 3-crtano. Dakle, na lancu koji je u pravoj orijentaciji, da tako kažem, a to je ovaj gornji roditeljski lanac koji je dakle 5-crtano 3-crtano, od 3-crtanog kraja zapravo kreće replikacija komplementarnog lanca i taj lanac se zove još vodeći lanac jer je ta sinteza, odnosno komplementarnog lanca, ide neprekinuto. Problem je međutim drugi lanac roditeljski koji je u drugoj orijentaciji, znači orijentacija je 3-crtano 5-crtano. Prema tome DNA polimeraza ne može katalizirati dodavanje novih nukleozid trifosfata na kontinuirano, zato što imamo drugačiju orijentaciju. Što se događa na ovom lancu? Taj lanac zove se zaostajući lanac i na njemu se vrši takozvana diskontinuirana sinteza. Dakle, ako DNA polimeraza uvijek radi u smjeru 5-crtano 3-crtano i njoj treba uvijek 3-crtano slobodan 3-crtano OH kraj, da bi to imala u ovom slučaju mora imati kratke fragmente oko 10 RNA nukleotida na koje će početi dodavati komplementarne nukleotide. Te kratke RNA fragmente stvara enzim primaza i taj mali fragmentić se još zove i početnica. Prema tome, na tu početnicu, na slobodni 3OH kraj, DNA polimeraza počinje dodavati nove nukleotide na temelju komplementarnosti i i to se događa na nekoliko dijelova toga roditeljskog zaostajućeg lanca. Ti se fragmenti koji nastaju na taj način zovu još i Okazakijevi fragmenti. Ovisno o tome u kojih se to organizama zbiva, različita je dužina tih fragmenata, pa ovdje vam piše da je kod eukariota od 100 do 200 jedan Okazakijev fragment, a kod bakterija puno su duži, dakle od 1000 do 2000 nukleotida. I kao što sam vam već govorila, prilikom dodavanja nukleozid trifosfata na rastući kraj lanca dolazi do odcjepljivanja dvije fosfatne skupine, dakle pirofosfata, to je hidroliza i ta reakcija je egzergona reakcija, pri tome se oslobađa energija, a ta energija upravo je potrebna za polimerizaciju nukleotida. Kao što sam rekla, DNA polimeraza uvijek dodaje nove nukleotide samo na slobodni 3-crtano kraj.
OH, dakle šećera, tako da se novi lanac uvijek sintetizira u smjeru 5-3. Postoji razlika u replikaciji bakterijskog kromosoma i kromosoma eukariotske stanice. Naime, kod bakterijskih kromosoma, bakterijski kromosom ili nukleoid je kružna dvolančana molekula DNA i replikacija zapravo započinje od jednog mjesta u toj molekuli, to je takozvano ori mjesto, od engleske riječi origin ili izvor replikacije, i kada se dakle razdvoje lanci nastaju dvije replikacijske viljuške koje se kreću onda svaka u svome smjeru, znači u dva smjera. Ta struktura koju vidite na ovoj slici ima zapravo strukturu grčkog slova teta, pa se još zove i teta struktura. Kod bakterije Escherichia coli replikacija DNA traje manje od 1 sata. I ova slika prikazuje replikaciju kod bakterija, dakle koja počinje iz jednog izvora replikacije, dakle ori mjesto, dolazi do razdvajanja lanaca, stvaraju se dvije replikacijske viljuške, odnosno cijela ova struktura kao teta slovo, to je takozvani replikacijski mjehurić i možete vidjeti koji je smjer replikacije, odnosno možete vidjeti da DNA polimeraza uvijek radi u smjeru 5-3, ali na vodećem lancu je to kontinuirana sinteza, a na ovom drugom lancu zaostajućem se stvaraju Okazakijevi fragmenti. U eukariotskom kromosomu ova slika prikazuje replikaciju. Budući da kromosomi imaju veliku količinu DNA, replikacija je puno složenija nego li u prokariota, odnosno bakterija. U jednom kromosomu postoji puno izvora replikacije, znači najmanje od 100 do čak 1000 izvora replikacije i ovdje imate prikaz recimo 2 mjesta gdje započinje replikacija i replikacija je uvijek dvosmjerna. Pa za primjer, ako prosječni kromosom čovjeka ima oko 150 milijuna parova baza, da bi se ta molekula replicirala u samo jednu replikacijsku viljušku, bilo bi joj potrebno 800 sati. U prosjeku replikacija traje oko 8 sati i za to vrijeme se replicira sva molekula DNA. Na ovoj slici dolje prikazan je pokus koji je napravio Taylor 57. kojim je dokazao semikonzervativnu replikaciju kod eukariotskog kromosoma. Dakle, on je radio na kulturi stanica, to su bile stanice hrčka, uzgajao ih je na radioaktivnom timidinu kroz jedan stanični ciklus i nakon toga je napravio autoradiografsku analizu. Dakle, nakon prve diobe kromosomi su bili obilježeni, odnosno obje kromatide sestrinske bile su radioaktivne, što znači da se u obje ugrađivao radioaktivni timidin. Međutim, nakon druge diobe, što znači jedan stanični ciklus bez radioaktivnog timidina, jedna sestrinska kromatida je bila obilježena, a druga više nije. I to je taj dokaz semikonzervativne replikacije što ste mogli vidjeti prije na Mendelssohn-Stahlovom eksperimentu. U procesu replikacije sudjeluje veliki broj enzima. Rekli sam da je DNA polimeraza glavni enzim replikacije, međutim postoji više tipova polimeraze, barem što se bakterija tiče, tako da postoji polimeraza 1, polimeraza 2 i polimeraza 3. Polimeraza 3 je zapravo glavni enzim replikacije kod bakterija.
Rekla sam također da je primaza enzim koja stvara početnicu, dakle te kratke lance RNA nukleotida i kojom započinje dakle replikacija na onom zaostajućem lancu i nastaju ti Okazakijevi fragmenti. DNA ligaza je enzim koja će na kraju povezati dva nukleotida fosfodijesterskom vezom. Što se tiče eukariota, polimeraza 3 je zapravo polimeraza alfa. Polimeraza beta sudjeluje u popravku DNA. Polimeraza gama nalazi se u mitohondriju stanice. Polimeraza delta nalazi se u jezgri i polimeraza epsilon sudjeluje u popravku. Dakle, vrlo kompleksna građa, da tako kažem, enzimska građa. I ovo je kratki sažetak drugog dijela predavanja koji govori o tome da je replikacija molekule DNA semikonzervativna, da replikacijom jedne dvolančane molekule nastaju dvije identične dvolančane molekule kćeri, od kojih svaka ima jedan originalni roditeljski lanac i jedan novi lanac. Ima dosta enzima koji sudjeluju u replikaciji, glavni je DNA polimeraza, ali osim nje tu je i helikaza, i primaza, i ligaza i još mnogi drugi. A u eukariotskom kromosomu postoji više izvora replikacije, od kojih replikacija kreće u oba smjera, zapravo isto kao i kod bakterija, s time da kod bakterijskog kromosoma imamo samo jedan izvor replikacije.